Mwiriwe, tutariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ubutaka bwa Repubulika ya Kongo n'indi nkuru. Bijya bivuga yuko umunyembaraga azana iby'imbaraga kandi ufite ubushobozi agakora iby'ubushobozi. Nta munyembaraga utinya urugamba, umunyantege nke ni urutinya. FARDC na Wazalendo bati muzange cyangwa se muzemere Olinga te twebwe dufite imbaraga ngo zo kurwana barwana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo bavuga ngo biyemeje ngo bagomba kuzabikora kugeza ku mwuka wa nyuma, baharanira cyane cyane kwishyura ukizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nabyo babwira abakongomani bose yuko bagomba gutuza bagatekana. Kinshasa igomba kuzabohora ubuce bwose bwigaruriwe na M23 ngo nagace kazasigara mu maboko ya M23 katagaruwe. Eloko eleki territorial integrité ezate cyangwa se eloko eleki territorial integrité ezate niko mu kiringara bavuga. Bisobanuye ngo ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Kongo ni ntaganirwaho, ni ntakorwaho, bagomba gukora ishoka zose ngo ubusugire bwa Kongo bukazakomeza kubahirizwa. Masisi bwongeye guhana inkoyoyo rwambikanye urugamba rutoroshye hagati ya Wazalendo FARDC na M23. Abakurikiranye urugamba rwabaga muri Minembwe ubwo FARDC ndetse na Wazalendo barwanaga na twirwaniwe M23 baravuze ati nguru urugamba ruremereye cyane kuva imirwano yatangira gutaka bwa Repubulika ya Kongo. Wari wabona iki? Ngubu niho urugamba rugiye gutangira byanyabyo. Urugamba nyirizina niho rugiye kuba muri Masisi. Urugamba rwafungutse ubungiye kugaragaza neza kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari babandi bemera guca bugufi, ahubwo ngo bararwana mpaka kugeza ku segonda rya nyuma. Ni urugamba rutoroshye ruri kubera indani muri Masisi. Ndarukubwirira ko cwana aho ryabereye n'uburyo ryagenze, abaturage batuye ubwoba bagize ndetse n'icyo biteze. Izo nimbigarukaho ndanakubwirira icyarimwe nanone izabereye hanga muri Masisi mu kindi gice Ntingwe, agace Wazalendo na FARDC bambuye M23 mu ntambara itoroshye bikarangira agace bakagezemo. Ibisa nk'ibingiye ku rugamba bijya bibaho. Wazalendo FARDC imbaraga bakoresheje mu gufata Ntingwe hafi ya Maleno bisa nkaho bazitutseho umucanga maze barangije barakubura. Bigenze gute? Kugira ngo Wazalendo na FARDC bate kano gace ka Ntingwe katari mwe 23 bagende. Iki kintu kibaye hano muri kano gace, bamwe bati nyamara Kongo harimo ikibazo, igiseke cya FARDC harimo ikibazo. Bigenze gute? Wimbaze nze mbikubwire mbihereye ruhande. Atari ibyo gusa, muri UN umuryango w'abibumbye aho Kongo iyoboye agashami gashinzwe umutekano ku isi muri kuno kwezi kwa karindwi hari kubera nyine inama yiga ku bijyanye n'amahoro, aho Kongo yazanye insanganyamatsiko irimo gusaba ko isi yose yakita ku kushakisha amahoro ibihugu, ariko umutungo kamere ntubera umwaku ibihugu zose, ahubwo ukabera umugisha ibyo bihugu, cyane cyane mu bijyanye no gushaka amahoro n'umutekano. Ngo umutungo kamere wa buri gihugu wose ugomba kuba umugisha aho kuba umuvumo. Niyo nsanganyamatsiko nyamukuru Kongo yashyize mu muryango w'abibumbye. Muri iyo nama rero bashinja u Rwanda gukomeza gukora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamagana u Rwanda ndetse basaba umuryango wose, abagize uwo muryango, kuba bafatanya na Kongo kwamagana igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Kongo idahema kuvuga yuko uru rugamba u Rwanda rwashoye muri kino gihugu rutemeye n'amategeko kandi urenga ku busugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni n'urugamba bita ngo ni urugamba rw'ubusahuzi ngo u Rwanda rwagiye kwiba mu y'agaciro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rukamagana rwivuye inyuma, akavuga ko ari ibirego by'ibinyoma bidafite ukuri na gukeya muri byo, ahubwo ari ibirego byo kwibasira u Rwanda ariko barushinja ibinyoma. Ibyo tutabigarukaho. Si ibyo gusa ariko benshi mu bakongomani barimo gushinja RDF kutava muri Kongo nk'uko ngo Marco Rubio yari yabivuze tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026. Wavuga ko ari umunsi rwagati mu kwezi kwa karindwi, aho Marco Rubio yavuze yuko rwagati mu kwezi kwa karindwi ingabo z'u Rwanda ngo zose zaba zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashatse kuvuga M23 de ku Rwanda rwavuze ko rudafite ingabo ku butaka bwa Kongo. Gusa abakomeje gukurikirana ngo ntibigeze abona izo ngabo ziva muri Kongo, ari nayo mpamvu hamagarira amahanga arimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubona ko u Rwanda rwabasuzuguye. Ibyavuzwe n'ababivuze ndabikugezaho mu kanya gato kari imbere.
dukurikirana neza kamwe kandi kubiri kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari andi makuru ariko umwanya ni w'ikinyemerere ndakugezaho cyangwa se tuyagezweho mu makuru yacu ata. Unyemerere gusa mbanza ngo ikaze maze ubundi tujyane ku musozo turebera hamwe kamwe kandi kubiri kuvugwa. Ndahera ku murongo w'imbere ku rugamba rimwe tik tak twose ntunyuramo maze turi hamwe ibizavuzwe byose ko byakabaye. Ndi umuhungu wa Kamanzi wo Rwande. Ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba koko turebera hamwe ibiri kuvugwa byose ko byakabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turahera ni muri Masisi nyirizina, aho urugamba rukomeye rwabereye, urugamba rw'imbaraga, intambara itoroshye n'ihangana rikomeye, aho ryatangiriye naho ryakomereje aho nkaho nyine muri Masisi. Teritwari ya Masisi ni kamwe mu duce twafashwe rugikubitwa na M23 ndetse baranatugenzura byuzuye. M23 ishyiraho n'ubuyobozi bwayo. Gusa zimwe muri localité cyangwa se tumwe mu duce twaho ngaho muri Masisi dukomeje kuba utwigarurirwa nka FARDC kimwe na Wazalendo, aho bakomeje gukorera ibikorwa byabo bya gisirikare bahangana na M23 kugeza ku rwego FARDC ivuga yuko nta gice na kimwe cyo muri Masisi kizasigara mu maboko ya M23, bazakoresha ubushobozi bwose bushoboka maze ibyo bice byose bakabyigarurira. Byagenze gute none tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi? Imirwano y'intwaro ikomeye mu duce twinshi twe mu gace ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru, nubwo hari ingamba za diplomasi zo kugabanya umwuka mubi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Kuva ku mugoroba wo kwa mbere tariki 13 Nyakanga, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za F23 ngo zishyikiwe n'u Rwanda, ko bavuga n'umutwe wa Wazalendo ufatanije n'ingabo za Kongo FARDC, birushaho kongera ikibazo cy'ubutabazi muri ako gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Birumvikana aho imirwano ibera n'abaturage bakeneye nanone umusada ubwo kubura ibyo bakeneye bya buri munsi, ndetse rimwe na rimwe bakisanga mu buzima bugoye, gufatwa ku ngufu n'ibindi bizaba byose bishobora kuvuka mu gihe cy'intambara. Akenshi usanga nyine abasivili bari kurenganira cyane ibikorwa z'intambara. Hanyuma nk'uko bivugwa, nk'uko amakuru aturuka mu gace k'imirwano abivuga, iyi mirwano yiga cyane mu duce twa Kibabi, Nyamaboko na Bafuna. Kuri wa gatatu tariki 15 Nyakanga nibwo hari umunsi wa gatatu w'imirwano yikurikiranya. Byateye impungenge abaturage bari mu gace kari kuramwo imirwano. Nk'ubwo imirwano nyamukuru yabereye mu gace ka Kibabi ku itariki 13, hanyuma yimukira muri Bafuna ku itariki 14. Uyu munsi Nyamaboko urugamba rukomeye ku masaha y'urukerera, aho barwanaga ibisasu biturika ndetse ibindi biturika ari benshi. M23 yagerageje kuresista imbere ya Wazalendo, ariko n'Abazalendo bagerageza gukoresha imbaraga ziremera ariko na FARDC ngo birukankane M23 muri ibyo byerekezo. Mu duce twibasiwe cyane harimo Kasenyi, Miyanja, Bukumbirire, Luce, Katovu, Malemo n'imidugudu myinshi ikikije utwo duce. Guhanahana inkongi z'umuriro cyangwa se amasasu byatumye abaturage benshi bahunga, kuko imiryango myinshi yateye amazu kwangirika, maze abantu bajya gushaka aho babona ubuhungiro mu duce dufatwa nk'aho turimo umutekano. Birumvikana bavuze bati ahangaha turi turabona no kuramuka bigoye. Benshi mu baturage rero bahitamo kukiza ubuzima bwabo, bahunga ibi bice bikoreramo imirwano itoroshye, berekeza mu bice batekereza ko byaba birimo amahoro n'umutekano. Ukomeje gukurikirana neza cyane utu duce kuri twaberemo imirwano, ibikorwa remezo byinshi cyangwa se ibikorwa rusange by'abaturage byahagaze, nta masoko, nta mashuri, ntago abantu bari gukora imirimo yabo yo mu mirima bitewe no gutinya cyane ko intambara ishobora kubambura ubuzima, kandi ibitero bikaba byabaga mu buryo butangaje cyane. Nk'uko bikomeza gutangazwa, ibintu byarushijeho kuba bibi cyane ku mugoroba wo kuwa kabiri, ubwo ingabo za Wazalendo position yabo iherereye mu gice cya Kinyahongo hafi ya Nyabyundo, hagabwagaho igitero cy'indege zajya plote zaherejwe na FC23 kuri iyi position ya Wazalendo.
nta makuru yemewe yabonetse ako kanya ku birebana n'abashobora kuba bakomeretse cyangwa se bahitanywe n'iki gitero, ariko bijyanye n'uburyo cyaje giturumbuko kikaza muri pozisiyo hejuru nyine ya pozisiyo ya Wazalendo. Nawe urazumva muri pozisiyo arimo ibintu bitatu by'ingenzi: abasirikari, ibikoresho nyuvuga ngo bya gisirikare nk'imisada, ndetse hakabamo n'ibiribwa. Ibyo nibyo bigize pozisiyo nyirizina, nubwo ashobora kuba harimo n'imiti. Rero kuba drone ya M23 yaje igakita kubita muri kino kigo cyangwa se pozisiyo y'ikinyahongo hafi ya Nyabyondo, bagakubitamwe ibisasu, bivuga ko hari benshi bakomeretse abandi bagapfa, nubwo imibare itigeze ishyirwa hanze. Hanyuma nyuma kurasa kuri iyi pozisiyo, induru ya Isirema Wazalendo itivuga iti olinga te mu byange cyangwa se mu byemere abatugaje kino gitero bagomba kubiryozwa, bagomba kubizira uko bizagenda kose. Nibwo Wazalendo itangiza intambara itoroshye kuri M23 nko kwishyura M23 cyangwa se kuryoza M23 by'icyo gitero, bayihanangiriza ku rwego rudasanzwe mu buryo bukomeye. Igitero gitangira ubwo ku buryo bukomeye cyane bw'imbaraga, ari nako M23 nayo yongeraga kwemeza yuko nayo igomba kwirwanaho kuko yabonyaga neza ko urwo rugamba rutaba urugamba rwo gukorwa gusa kuri icyo cyerekezo cyangwa se ngo bagabweho intambara maze bo ngo bareke kwirwanaho. Kavuga yuko batashoboraga kuzihanganira, bashoboraga gukora ibishoboka byose, bagakoresha imbaraga zose zishoboka, ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo birengere cyangwa se barengere pozisiyo zabo. Nubwo Wazalendo nabo bari baje bakamejeje basizoye bavuga yuko M23 agomba kubacika, bagomba gukoresha ubushobozi bwabo bwose maze bagahangana nayo. Nyuma bikomeza bivugwa gute? Amakuru akomeza avuga yuko ku butaka impande zombi zikomeje gushimangira ibirindo zazo bya gisirikare. Mu itangazo yashyizwe ahagaragara ku wa kabiri nimugoroba ku rubuga rwayo rwa X, umuvugizi wa FCM23 yemeje icyemezo cy'uyu mutwe cyo gukomeza ibitero byawo. Yasobanuye iyi ngamba avuga ko ari ngombwa gushyiraho uruzitiro rw'umutekano rugamije nk'uko bivuga kurinda abaturage b'abasivili bakomeje kwibasirwa n'ibitero bya Wazalendo na FARDC. Hanyuma uko kongera kugaruka kuri ubwo mu cyasi kw'imirwano kuje mu rwego rwa diplomasi rwimbitse cyane, kuri uyu wa gatatu nibwo hagomba kuba harangiye itegeko ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba ingabo z'u Rwanda ngo ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro akunda aboneke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibikorwa bya diplomasi birimo kwiyongera, ariko ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga imirwano ikomeje muri Masisi no mu tundi duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, igaragaza ingorane zo gushyiraho amahoro arambye ku butaka ku baturage b'abasivili basanzwe bahanganye n'umutekano muke ukabije no guhunga. Izi mvururu nshya zikomeje kuba ikibazo nanone nyamukuru cy'umutekano muke ku basivili, ndetse no kwibaza ngo mbese ejo ho biraba bimeze gute ko budacya kabiri amahoro ahari ku butaka bwa Kongo, ko nta kuramuka kabiri batumvisha ibiturika. Uyu munsi ho biraza kurangira gute, cyangwa se imirwano yo iraza kurangira ite? Abantu baraza kubona umutekano bigenze bite? Ibyo byose bikomeje kwibazwa ku ruhande rw'abaturage bari mu duce tukwiramo imirwano birumvikana. Tugaruke kuri tele, haraho M23 yambuwe na Wazalendo na FARDC, ariko na FARDC na Wazalendo aka gace bakaba bakavuyemo ku buryo bwatunguye benshi mu buryo budasanzwe. Ni muri Masisi nanone aho ibikorwa birimo kubera nyirizina. Umutekano ukomeje kurangwa n'ituze rikabije ku rugamba mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano ikomeye yo kwa 12 Nyakanga hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba za M23. Nkuko zemezwa amakuru aturuka ajya ku kino kinyamakuru cyitwa Actualité avuga ko FARDC yavanye ingabo zayo kuri wa gatatu 15 Nyakanga bakareka ibirindo bya Nkingwe ndetse na Malemo mu duce tubiri yari yigaruriye z'agateganyo mu mirwano yo kwa 12 Nyakanga. Baje gukora withdraw bavanayo ingabo zabo muri izo position bari bafashe kwa 12 Nyakanga, mirwano ikomeye yabahuje na M23. Kuvana kwa basirikare bigaragazwa nk'uburyo bwo kuvugurura uburyo ingabo zishyirwa ku rugamba aho gusenya urwego rw'ingabo zirinda. Nubwo bigaragara ko hari agahenge, inzego z'umutekano zishimangira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane, buri ruhande rukomeje kuba maso. Ngo nubwo FARDC yavanyemo abasirikari bayo ntabwo M23 gihita biyorera guta yinjira none muri ako gace kuko ngo bishobora kuba ari n'agatego. Ikindi FARDC ikaba iri gukora amavugurura ya gisirikari abajya ku mirongo imbere ku rugamba kurwana n'abakomeza kurinda position za gisirikari, birinda cyane cyane ko imirwano yaza gukubita mu bice baherereyemo
akaba ari nabyo rero ngo barimo kugenda bahuzahuza, ariko akibazwa mwe n'abazalendo bakagenda gutyo. Imirwano yo ku 12 Nyakanga yari imwe mu zabaye imirwano ikomeye cyane mu zumweru bishize muri aka gace ka Masisi. Ingabo za FARDC n'abategetsi bazo batangaje ko bakuye ingabo za M23 ndetse bongera kugenzura indiro bimwe na bimwe, cyane cyane Ngingwe na Maremo, ariko uko ibintu byagenze ku butaka byatumye ingabo za leta zisubizwa mu myanya yazo, batekereza yuko ari ngombwa gukomeza gushyiraho uburyo bw'umutekano. Uko guhungabana gukomeje gutera impungenge abaturage batuye hafi yaho intambara ibera. Abaturage benshi bakomeje kuba maso batinya ko imirwano ishobora kongera guhaguruka, ishobora gutuma none abantu benshi bava mu zabo kandi kongera ikibazo cy'ubutabazi muri aka gace kamaze kwibasirwa cyane n'intambara ku buryo butoroshye, ari nazo bishobora gutuma nanone akarere umutekano mu gihe waba utavuzwe n'ikibazo udahari neza, n'ubundi bikorwa zabo bya buri munsi bitagenda neza nk'uko bajya bavuga yuko nyine akenshi intambara ziri kuba nta mahoro n'umutekano baba bafitiye ubwoba cyane ko intambara ishobora gukomeza kandi zikaba mbi. Nk'ubu rero abaturage baravuga yuko nubwo FARDC yavuye muri aka gace batazi neza ko amahoro ari yose, ahubwo batinya cyane ko intambara isa ku yindi ishobora kugaruka ari intambara noneho y'amagasa, ari intambara mbi cyane ku rwego rutangaje kuruta uko bigeze kubitekereza mu minsi yashize. Ibyongera kuba ikibazo gikomeye cyane kuri bantu baturage b'abasivile baturiye Maremo ndetse na Nkingwe. Muri iki cyiciro nta mirwano mishya ikomeye yagaragaye, ariko umwuka mubi uracyari mwinshi kandi ibintu bizahinduka bitewe n'ingendo z'impande zitandukanye zirimo. Abaturage bizeye ko amahoro azagaruka burundu, nubwo ibyago byo kongera kwiyongera kw'intambara bikiri byinshi. Bavuga ko nta gahora gahanze igihe kizagera amahoro akongera akaboneka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri ibyo bice baherereyemo kagiye amahoro n'ubundi azongera kuboneka bakabaho batekanye. Tuze kuri iyi nama iri kubera mu muryango w'abibumbye. Mbere yuko ngaruka kuri ibikorwa bindi bya gisirikare, tubanze tujye kuri iyi nama iri kubera mu muryango w'abibumbye, ikirego bashyize ku gihugu cy'u Rwanda. Bamwe bavuga ko nk'ari nk'urusyo rushyushye bakomeje kwikoreza u Rwanda rukanga kurwikorera, ko ruvuga yuko ibyo bashinja u Rwanda ari ibinyoma nta na hamwe bihuriye n'ukuri. Ibyo bavuga ku Rwanda, u Rwanda rugaragaza neza yuko atari impamo, ahubwo ari icyuka Kongo ikomeje guhimbahimba. Umuryango w'abibumbye uyu mubona yitwa Therese Wagner Kayikwamba yongeye kuvuga amagambo akarishye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye ngo kuri amwe mu mabuye y'agaciro ashakishwa cyane ku isi, yitabiriye kuwa kabiri tariki 14 Nyakanga i New York muri Amerika mu nama yo ku rwego rwo hejuru y'umuryango w'abibumbye yari igamije kuganira ku kibazo cy'amabuye y'agaciro y'ingenzi imihindagurikire y'ingufu. Iyi gahunda y'umunyamabanga mukuru wa Loni yahuje ibihugu bigize uwo muryango kugira ngo biganire ku mbogamizi zijyanye n'imicungire y'amabuye y'agaciro y'ingenzi n'ihindagurika ry'ingufu ku isi yose muri rusange. Intumwa za Kongo zari ziyobowe na Therese Wagner Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ubutwererane mpuzamahanga, ndetse akaba anahagarariye Kongo mu rurimi rw'Igifaransa nk'ababa mu mahanga. Bari kumwe n'abagize ubutumwa buhoraho bwa Repubulika ya Kongo umuryango w'abibumbye ariwe mu Kongo usanzwe uhagarariye iyo delegation. Mu ijambo rye, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yongeye gushimangira ko kuri Kongo ikibazo cy'amabuye y'agaciro y'ingenzi kirenze kure urwego rw'ubukungu. Garagaza icyo avuga ku mimerere iri mu burasirazuba bw'igihugu, yatanze urugero rwa Rubaya, ikibaya gikomeye cy'amabuye y'agaciro ya Coltan. Muri make niho Coltan nyinshi icukurwa ku isi, apana muri Kongo gusa cyangwa se muri Afurika gusa, ahubwo ni ku isi yose niho aya mabuye y'agaciro akunze kuboneka ari menshi. Ndavuga amabuye ya Coltan. Nk'uri kavuga yuko iki kirombe cya Rubaya ari nk'urugero nyine Kayikwamba yatanze ku bijyanye n'ibikorerwa muri iki kirombe cya Rubaya. Ati nimwitegereze ibikomeje kuri ako butaka bwa Repubulika ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yagize ati ku bihugu nk'icyanjye iki si ikibazo cy'iterambere gusa. Gukoresha nabi bitemewe n'amategeko bigabanya ububasha bwa leta, bigasenya ubusugire bw'igihugu, kandi bishobora guherekezwa no guhonyora ubusugire bw'ubutaka. Urubanza rwa Rubaya rurimo gutera impungenge. Ibirombe byayo bingana na 15% by'ibikenewe ku isi muri Tantalum, nk'itsinda ry'inzobere ry'umuryango w'abibumbye ribivuga. Nibura toni 14,400 za Coltan zazanywe mu Rwanda mu buryo bwa magendo mu mwaka ushize, nyuma y'ifatwa rya mu mwaka umwe nyuma y'ifatwa rya Rubaya. Umutwe twaje intwaro ushyikiwe n'u Rwanda winjizaga hafi $800 y'Amerika 800 ku kwezi
nyine ngo igihumbi cya rubaya kinjiza byibura amadolari 800,000 ku kwezi. Amafaranga ukuntu angana miliyoni hafi 800,000, miliyoni hafi miliyari hafi 140 ku kwezi. Miliyoni hafi 140 pana miliyari ku kwezi. Amafaranga menshi. Niko Kayikamba avuga. Ngati nyamara nubwo hari ibimenyetso byinshi, ingabo z'u Rwanda ntizirafatirwa ibihano n'umuryango w'abibumbye. Ibi bigaragaza ko ibikoresho bihari bidakoreshwa neza ndetse n'icyuho kinini mu miterere mpuzamahanga. Akenshi kikaba gikomeje kubangamira imiyoborere y'umutungo kamere mu iterambere ndetse no mu gihe ikoreshwa ry'ibintu mu buryo butemewe n'amategeko riteza amakimbirane, rigasenya ubusugire bw'igihugu kandi rigahungabanya ubusugire bw'ubutaka. Tereza Kayikamba Wagner niko yavugiye muri umuryango w'abibumbye. Mu kuvuga ku kibazo cyo gukurikirana amakuru, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko bigomba gutuma habaho kurwanya uburinganya no gutera inkunga imitwe itwaje intwaro, hatabaye guhana abakora ibikorwa by'ubukorikori byemewe n'amategeko, ahubwo bakibanda cyane cyane ku bakora ibyo byaha by'intambara bajya kwiba mu y'agaciro ubutaka bw'igihugu runaka muri rusange, kugira ngo hirindwe ko ibikorwa bibi nk'ibyo byakomeza gukorwa ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose kigize umuryango w'abibumbye. Ati gukurikirana ibintu bigomba kurwanya uburiganya, ubucuruzi bw'amagendo n'ishoramari mu makimbirane, hatabaye kwirengagiza abakora ibikorwa byemewe n'amategeko, hatabaye kandi gushyira inzitizi nshya ku isoko cyangwa se gushyira inshingano zose ku kubahiriza amategeko ku bihugu bitanga umusaruro. Iyi gahunda iri mu nzira y'intego z'iterambere rirambye, ingufu zisukuye, akazi keza, inganda, umusaruro urangwa n'inshingano, ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, inzego zikomeye n'ubufatanye mpuzamahanga. Ibi byavuzwe na Tereza Wagner Kayikamba. None nagaruka kuri kino kibazo cy'ibuye ry'agaciro. Akomeza ijambo rye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, shimangiye ko Kongo yashimangiye ko insinzi y'impinduka ku bijyanye n'ingufu ku isi igomba gusuzumwa atari uko inganda zikora, ahubwo no ku ngaruka zayo ku baturage b'ibihugu bitanga umusaruro muri urwo rwego. Iterambere rigera ku ntego imwe, ntigomba kuza ku gihombo cy'iyindi. Amaherezo insinzi ku mpinduka y'ingufu ntizapimirwa gusa ku mubare wa bateri, imodoka zikoresha amashanyarazi cyangwa se turbine z'umuyaga zakozwe, bizapimwa kandi niba ibihugu, abakozi n'abaturage bafite umutungo utuma impinduka ishoboka ari abantu bafite umutekano, bafite ubwisanzure kandi bakagira iterambere rinini. Ibi byashimangiwe na Tereza Kayikamba avuga yuko amabuye y'agaciro akenewe ku isi aturuka akwiriye kubanza harebwa niba hari amahoro, hari iterambere kuri ba nyirayo mabuye y'agaciro, kurusha kuvuga yuko hari ibikorwa remezo biri gukorwa muri ayo mabuye za batiri ndetse n'ibindi. Ahubwo agomba kurebwa ni gute ba nyirayo mabuye babayeho, ese bafite ukwishyira ukizana, ese bafite amahoro n'umutekano, ese ayo mabuye yabateje imbere mbere kujya guteza imbere ibigo runaka cyangwa se kujya kuvanwamo ibikoresho runaka byavanwamo ari amabuye y'agaciro, bateri, imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse n'ibindi. Ati ni ngombwa cyane cyane kwita kuri icyo kintu cy'ingenzi, kureba niba abantu bose bungukira muri uwo mutungo kandi by'umwihariko mu mahoro n'umutekano, kikaba ikintu cy'ingenzi cyane kivugwa ko kihari kiri kuboneka ku butaka bw'iki gihugu cyangwa se ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose gifite amabuye y'agaciro akenewe cyane ku isi, arimo ya yandi tumaze kuvuga haruguru nka koruta ndetse n'andi mabuye y'agaciro menshi. Gusa Kayikamba akavuga yuko umutekano ugomba kuba ikintu cyangombwa, priority, kugira ngo ibyo byose bigende neza. Muri n'umutekano bigomba kuba bihari ku butaka amabuye acukurwamo. Nyuma hari ikirego gikomeje kuvugwa ku Rwanda. U Rwanda rwanze kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Nyuma y'ibyumweru bitandatu, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ku ya 4 Kamena ko ingabo z'u Rwanda zizava mu burasirazuba bwa Congo bitarenze Nyakanga hagati. Ibintu zagaragaye ko aho biri ibintu byagiye bigaragara kuri tele ngo mu yindi nkuru, ibi ni byanditswe na Kongomani barimo Batubenga. Ati nta kwimuka cyangwa se kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda kwabayeho, aho ingabo Z23 zamaganywe na Kinshasa kandi bikagaragazwa na raporo nyinshi z'impuguke z'umuryango w'abibumbye kugaragara mu turere tugenzurwa na F23. Binyanye n'izo, imirwano irakomeje kandi inyeshyamba zirimo guhuriza hamwe ibintu byazo mu duce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kongera ingabo nyine mu bice runaka. Ati iki cyuho kiri hagati y'amasezerano ya diplomasi yatangajwe n'impinduka mu miterere ya gisirikari, bigaragaza ko igitutu mpuzamahanga kitigeze kigira icyo kimara. Itariki ntarengwa yavuzwe na Washington ubu yarenze, nta mpinduka zigaragaye
ku butaka, ati muri make nta kintu na kimwe kigeze kiba, mu gihe nta bimenyetso bifatika byerekana ko nta mpungenge zihari. Imbaraga za gisirikari zikomeje gufata iya mbere kuruta amatangazo ya diplomasi, bigatuma hari ibitagenda neza ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho umukono mu rwego rwo guharanira amahoro arambye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta gucika intege ariko ngo nta kubaho kwigeze kubaho ko kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Nyamara u Rwanda rukavuga ngo batiriye bararandura FDLR nk'uko byari byitezwe hagati muri Nyakanga, nk'uko byari byitezwe na Washington. Hakibazwa ngo mbese ubu ngubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze guca intege FDLR ku buryo bakumva ko ingamba z'u Rwanda zavanwaho. Amasezerano y'amahoro ya Washington ntareba igice kimwe gusa, ngareba ibice byombi. Nize ngamba zifatika Kongo yafashe kugira ngo ihagarike FDLR ku buryo u Rwanda rwavana ingamba z'ubwirinzi zarwo, icyo Kongo yita ingabo z'u Rwanda muri Kongo. U Rwanda rwavuze neza ko ingamba zarwo zo kwirwanaho zizakomeza gukoreshwa mu gihe cyose FDLR itaracibwa intege. Nta gihugu na kimwe kigomba gushyira mu kaga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ntiruzafata iyo ngaruka yo kwirengera guhungabanizwa umutekano na FDLR, nk'impamvu u Rwanda rukomeje gutegereza ko Kongo isenya FDLR, maze u Rwanda narwo rugakora uruhare rwarwo kuvana ingamba z'ubwirinzi ziri ku mipaka. Nubwo Kongo ivuga ko ari ingabo z'u Rwanda z'ubutaka bwa Repubulika ya Kongo, ni nacyo Marc Rubio yavuze ko ari ingabo z'u Rwanda z'ubutaka bwa Repubulika ya Kongo zigomba kuba zavuyeyo bitarenze mu rwagati muri Nyakanga. Ubwo nuvuga ngo hari umunsi tariki 15. Hitezwe ibintu bigera kuri 4 nyuma y'iri tangazo risa nkaho rya Marc Rubio ritatanze umusaruro muri kino gihe cy'urugamba rukomeje kwa gutaka bwa Repubulika ya Kongo. Hitezwe ikintu cyambere ni itangazo cyo gutangazwa na Leta Zunze za Amerika ku ngamba bafatiye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se Kongo bijyanye no kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Icya kabiri kitezwe ni ukumenya neza icyo ko nayo igiye gukora mu gihe ibona ko n'ibyo umuhuza yari yabemereye ko bishobora kuba ku butaka bwa Kongo bitabaye, nimba Kongo igiye gukora intambara none ipanuye nk'uko Patrick Muyaya yabivuze ko ingabo z'u Rwanda zava kuri Kongo ngo u Rwanda ruzabona indi sura ya Tshisekedi Chilombo. Ikindi kitezwe ni ukumenya niba FDLR baraza guhita bayirimbura kugira ngo irindwe yuko ibibazo bizakomeza kuba urusobe ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Hanyuma ubwo nyine bagategereza yuko ikibazo kirangira nyuma yo gutsinda FDLR. Hanyuma ikindi kitezwe nanone kidasanzwe ariko bamwe banavuga yuko gihangayikishije ni ukubona FDLR irimbuwe cyangwa akaba uburyo bwo gufatanya nayo bakongera gukora ibitero bikomeye, ari nabyo u Rwanda ruvuga ruti ntabwo dushobora kubyihangana rero bisa nk'ibyo ngibyo. Noneho ntabwo ari kubibona ko mu gihe Uburasirazuba bwa Kongo ukomeje kubamo intambara, igisubizo cy'amakimbirane mu buryo bwa diplomasi bisa naho bitari gukunda, ahubwo biri kwerekeza mu buryo bw'imirwano bwa gisirikare. Ibi nabyo ariko bikongera gutera ikindi kibazo gikomeye cyane kibazwa, none ibikorwa by'imirwano nibyo bizarangiza intambara muri Kongo. None se ubundi biramutse bibaye imirwano, Kongo yazafashwa na Amerika yaba yarasuzuguye ku bw'amasezerano Washington ivuga, cyangwa Kongo yazima mikipapa ikareba icyo ishoboye bayikocora bakayikocora M23 ikagira Kinshasa. Ibyo byibazwa byo ni byinshi mu gihe amakimbirane akomeje kuba muri Kivu y'Amajyepfo, aho bisa nkaho impinduka zikomeje kuba ziri kuba ku ruhande rwa M23 na FARDC. Imirwano ni mikeya ariko kongera abasirikari byo ni byinshi kuri buri ruhande. Mu FARDC yongera abandi basirikari benshi bageze muri Baraka, baje yongera ku bandi bari bamaze imisazamwe n'ubwato, mu gihe muri Rumonzi aturutse ubundi bwato bubiri buzanye abasirikari n'ibikoresho ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bagiye kuza gufasha Kinshasa muri kino gitero kitoroshye cyo guhangana na M23 twirwaneho muri teritwari ya Fizi, aho M23 yagize na teritwari ya Minembwe, kugira ngo barebe ko amakimbirane yashyirwaho akadomo cyangwa se intambara yarangizwa mu buryo bwuzuye. Hitezwe cyane ko ibikorwa byo kuzongera abasirikari cyangwa se kongera ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo bishobora kuba nanone ikimenyetso kigaragara cy'uburyo urugamba rushobora kuba rigiye gukomeza kuruta uko mbere byari bimeze. Hanyuma urugwa rugamba kandi nanone ukaba rushobora gutuma ibice birimo Kalemi, Baraka, Fizi cyangwa se Minembwe, Pwezelo yo ginakumvikanamwo imirwano, cyane cyane Pwezelo FARDC niyo yifuza akomereza no muri Minembwe, mu gihe M23 yagaragaje ko ifite inyota yo gufata Kalemi, ubwo rujya kugira Kalemi nuko banyuze Baraka na Fizi, hanyuma bagahita bagera muri Tanganyika bagakomereza no muri Katanga kujya kuhabohora. Ibyo Kongo ivuga yuko itazigera yemera, gusa kugeza ubu haracyategerejwe byinshi cyane bishoboka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi byo gutuma aya makimbirane ashyirwa akadomo cyangwa se
amakimbirane ubwayo agakomeza mu gihe nyine ba nyiri kurwana baba badashyizemo uburyo bwo kurangiza ibikorwa by'intambara, maze ibikorwa by'intambara bigakomeza kuba agatereranzamba. Hari ikintu kimwe nakwizeza, ni uko amakuru yose asohotse, ibivuzwe byose ako kanya ujye ubaza umuhungu wa Kamanzi, agomba kwikubwira uko byagenze adaciye ku ruhande. Gushimire kuri inshuti nziza, yego ndabikoze, uri inshuti nziza tujya tubana buri munsi. N'ubu ngubu rero nkwifurije kugubwa neza, twakunze kugira byiza mu byo urimo gukora, kandi ngire nti mwarakoze cyane kuduhitamo. Mugubwe neza, amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri mwebwe, amafaranga n'ubukire bize kubacika bibe kuri mwebwe. Shalom.